ijuru gusa uzosarura Manchester. Uko muri ko nkunda kureba umupira ngatekereza ngo ese kureba umupira ni cyaha. Reka mbabaza, kureba umupira ni cyaha? Icyo se hari ikibazo sa kabumbu, ikibazo si na Manchester, ikibazo si Real, ikibazo si Barca, ikibazo ni wewe. Umwanya abagabo gabangana nkuko umutekereza kumwicaye akana k'imyaka 12 kari hano kuri podium, uko barakabaza kagasubiza nawe akabaza bakamusubiza, uwo mukubita wotekereza iki? Reka mbabaza, wotekereza iki? Urakoze cyane. Nicyo gisubizo wogira ubwoba. Ayo ni makuru ahari ya mbere ko bagize ati Mr. Tigre ngo barangize mu ikanisa ngo bamasanga yicaye hagati kandi ngo bareba abagabo bari kumwe ibisaza by'ubwana nyina ngo barategera ngo bakatayumva karabaza ibibazo ngo bamubwira ibindi akabisubiza. Umva rero ngubwire Kofi tugatangara uyu mwanya wawe uzuvuga ngo uri muri living ejo ukaba muri Kanani mu gatatu ukaba mu gatatu warangiza ukajara mu kane ukaja mu kani wacu mu gatanu ukaja Sinzahani ni posho ukaja mu Mahombe niyinga tugaterana. Iyo niyo pastor nakugenderera uzo kujya cyane si uzakeneye uzomubwira ibyo ukenye byo mu mutima umwanya ari we mufata cyane. Naho nukeneye ngo ifiriti imwe imeze gucya n'ibirayi bitogosheje n'ibindi birimo gucya uzane na kirida uzurizeho n'amafuwi urenzeho yaje mu gitondo saa 6 muve bashumba ukageza saa 11 yarangiza saa 11 yahaze neza sawa udufata umwanya iminota 5 dushima Imana. Wewe wiriwe mu gitondo n'umukristo iminota 5 niyo yuko utayobya zako meza kwizere kuko imigambi yawe kuri zari myiza kuko imigambi yawe kuri zari myiza zako ezangwize utayobya lematiza. Amina. Imana ishimwe cyane. Imana himbazwe cyane. Imana ishimwe. Atukuke daima milele. Dushimiye Imana kuba hano hantu. Imana ibishimiye. Imana himbazwe. Ijambo rya kabiri ndashimira abarazwe ko mwadutekereje. Byari bigoye ko tuboneka n'ubundi nje mvuye mu kazi muri Kongo bunyine ariko ndashimira Imana ko byakuze. Imana ishimwe. Amen. Mfite ikibazo cyijwi cyane kubera grippe maze iminsi ndwaye cyo gituma ntabwiriza uko mwari musanzwe mumenyereye ndaganira amajambo gucya nyine cyane. Nabwiye Kofi ndamubwira n'indangiza kubwiriza turaza gufata umwanya wo gusengera igihugu cyane. Ni bande bumva ko twosengera igihugu uyu mugoroba bivuye ku mutima indi wumva ko twosengera igihugu muzi biha bikiberamo. Imana ibaheze umugisha turaza kubikora cyane. Ndafata umwanya mutoya ndaganira ngo wigisha mu ishuri nigeze kubaho umwarimu nuko nyine naje nibiba ngombwa zozambaza nibibazo nibishoboka nuko umwuka yambwiye tuzoza ikindi gihe dufite ijwi ryiza imeze neza tugira igitaramo. Ariko uyu mugoroba ko ndagira ngo tunezererwemo. Imana ishimwe cyane. Imana himbazwe. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 9 n'umurongo wa 4. Yohana 9 no kuri 4. Yohana 9 no kuri 4. No kuri 4 usome ufite ijwi. Bibiliya iravuze kwiriye gukora imirimo y'uwatumye akiri ku manywa. 9 no kuri 4. Kwiriye gukora imirimo y'uwatumye hakiri ku manywa. Virigiye bugiye kwira n'ibyo umuntu atakibasha gukora.
Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira nababwiye ngo turasa nk'abari mu ishuri, nibishoboka tubaze, nibishoboka dusubize. Gisirimba twakizwe inyamasengesho twayasenza, ariko ndagusaba kugira ngo tubane uyu mugoroba. Ngiye kuvuga uburyo bwiza bwo gukoresha umwanya murawumva. Ni gute umukristo yokoresha umwanya, kandi ndabaha urugero kugira ngo tubone kuja ico kibazo ngiye kubabwira nico nigisha, ariko ndi mu gisubizo. Bishobotse bakakubwira ngo usigaranye iminsi 15 yo kubaho utarwaye, apana uri muri koma, uri muzima huko, bakandika hano bakavuga ngo usigaranye iminsi ngahe, wokora iki? Uri umukristo usigaranye iminsi ngahe? 15. Usigaranye iminsi 15 yo kugira gute? Yo kubaho. Ni mu buzima twatuvuga, umuntu akaza akakubwira ngo usigaranye iminsi 15 yo kubaho. Aho kandi yo mureke mbabwire uko niko kuri tubayeho. Iminsi 15 hano wokora iki? Nukuvuga ngo wokwiyeza ntiwosohoka no munzu. Ayo niyo makuru. Nukuvuga ngo ico nashatse kubabwira mwumva, iki gisubizo ndaza kugisubiza ndangije kubabwira. Buri muntu ugitekereza ubunyine, utekereze ngo ese anije ufite iminsi 15 usigaranye ubunyine, apana uwundi. Ubu jewe hano shobora gukora iki muri iyo minsi 15? Ariko ico kibazo kirakomeye, biteye ubwoba. Iminsi 15 tekereza ube ngukusanya, utekereza ibintu wakora muri iyo minsi 15 kandi ubundi buzima butahagaze. Ugomba kugaburira abana, ibintu byose bigomba gukorwa, tiwova ku kazi. None utekereza ngo iyo minsi 15 bambwiye ngo nisigaye ku buzima bwanjye, what can I do? No koriki vila noja mukirenge dikirorosa karindi yo 15 nogenda mbasezera abantu bose nzi bariho. Noja mu mahombi iyo minsi 15 kansangamo, ndasezeye bamushenge na bamuyomba baririya hirya aho amakonti agifunziriya ntaco no yakoraho. Umugore nasize twandikiranye nta rwandiko rundi twovuguruza. Ariko reka nkubwire, birashoboka ko hari ico wokora mu mwanya wawe. Zako meza ngwizere yuko utayobza. Zakomeza zako meza ngwizere yuko utayobza. Hari ibintu mpangerageza, natekereje ibi bintu, tekereza kuzandikaho agatabo. Nahangeze kwe kizoroha kirangiza, ariko kiravuza ngo mu Cyongereza ndakibabwira, ariko ndabasubira hari, ariko nibishoboka nzocandika, nishobora kugishira mu zindi ndimi zogishiramwo. Kikivuga mu Cyongereza kiravuga ngo ni best use of my time. Ni uburyo bwiza bwo gukoresha umwanya wanje, uburyo bwiza bwo gukoresha umwanya wanje, ariko nk'umukristo, apana nk'umuntu usanzwe. Iyo nza kubigisha uburyo bwo gukoresha umwanya mu buzima busanzwe, sibwo ngiye kubabwira. Ni uburyo bwiza bwo gukoresha umwanya nk'umukristo. Iyo ni reference example nabahaye hari. Uburyo bwiza ni gute no koresha umwanya wanje. Uzi ikibazo kibaho, nabwo turaganira buke. Ikibazo kibaho, tuzi iminsi tumaze pe anniversaire, abakecuru imyaka 70 bari mukora anniversaire, nti muri mukubabona, kandi agakora anniversaire imyaka 70 asigaje umwe. Uri kumva hariya uwo kubwira ko ari uwo wari usigaranye ntabwo kwihutira gukora anniversaire. Nico gituma nababwiye hariya, uzi neza kusigaranye umunsi umwaka umwe cyangwa iyinga rimwe. Shuti ya Yusu wokora anniversaire, hayi nukuri. Ayo makuru rero ni uyu mugoroba ngiye kubabwira bukeya. Kumukristo uzi iminsi umaze, iyo usigaranye ni gute wokoresha iyo minsi kandi ukuhana. Reka mbabwire igihe ubundi igihe, iyo tuvuga igihe ntabwo tuvuga igihe baza bagipima, bagipimira ngo igihe
bogipimira mu masegonda bazagipimira d'abord mu matiers bagagipimira mu masegonda bagagipimira mu isaha bakagipimira mu minota bakagipimira mu munsi bakagipimira mu mayinga bakagipimira mu mwaka bakaruha bakagipimira mu kwezi bakaza abandi bakagipimira mu myaka n'amasiècle n'ibindi millénaire imyaka ibihumbi la terre tourne. Ibyo mwabyumvishije uko icyo cyose nukugira ngo ntihagire umuntu habe n'umwana wavutse akareba gusa kuri hari yareba iminota 5 yapfa bajya baza bapfa hari Imana ikavuga ngo hari iminota yo kugira ngo azobe hano nawe arebe 5 minutes mwijuru Imana izomubwira ngo wumvisha amajwi aha yavuga no gutamenya icyo ariko ayo niyo makuru icyo nico gihe ciwe. Rero ikintu gikomeye cyane umukristo umuntu w'umukristo ubunyine nukumenya ngo ese ni gute nokoresha igihe cyane kumukristo ariko mpagani nta makuru mpagana azakoresha igihe uko ashaka. Reka nihute rero nabyo ngo ndaza kubabwira cya gisubizo ugumutekereza ngo se sigaranye iminsi 15 yo kubaho nokora iki ndaza kubabwira igisubizo. Umva ijambo rya mbere rero hari umuntu umwanditsi wanditse yitwa Charles yaranditse ngo yibutsa abakristo arababwira ngo reka mbibutse ubu buzima turimo ni bugufi ariko icyo twita eternite cyangwa ubuzima bw'iteka ni burebure. Mwandahuye neza ubuzima turimo ubu bwa anniversaire ni bugufi cyane habe na Bibiliya iravuga umuntu wabyawe n'umugore yaravutse gusa ngo aramigiye kingana gute kandi kiri mwiki ijambo rya mbere nukuvuga ngo ubuzima turimo ni bugufi ubuzima bw'iteka nabo ni burebure cyane kandi ubu buzima turimo nibwo buzabutegura ubuzima bw'iteka ubuzima bugufi bugategura ubuzima burebure. Hari umuntu wantahuye aho ngaho ubuzima bugufi ubu twavuze bugategura ubuzima bw'iteka. Noneho ikibazo cyabaye kandi nicyo kintu abantu bafite hano umuntu agategura cyane ubuzima turimo akaba ari bwo ashiraho imbaraga bwa buzima bw'iteka akabwihorera. Ayo niyo makuru rero hari ubuzima urimo Yusu ubuzima urimo ngo nubwo igihe kingana gute gitoye. Uwo mwanditsi rero ijambo rya mbere yanditse aha yavuga ngo yibutse ibintu bya mbere cyambere uri umukristo Kofi ugiye gutegura ubuzima bwawe apana ubuzima igihe cyawe ukuzogikoreshamo ijambo rya mbere nukwibuka ngo uza wibuka ukibuka eternite ukibuka iteka ryose. Muzi iteka ryose murabyumva kubaho kwiteka nukuvuga ngo muri ubu buzima tuzobaho igihe gitoya niturangiza hari ubundi buzima tuzobaho nabwo ni ubuzima bufite igihe difference gusa. Iki gihe cy'ubu buzima tiworugipimisha segonda tiwogipimisha umwaka tuzogipimisha amasiècle tuzogipimisha imyaka ibihumbi nukuvuga ngo ico ni igihe cy'iteka eternite nukuvuga ngo ni igihe kitarangira. Noneho rero ikibazo uyu mwanditsi aravuga ngo nuja gutegura ubuzima bw'iteka ngo uzibuke eternite. Umfasha Patrick uzibuke eternite uzibuke ko hirya y'ubu buzima uhayubamwo hariho ubuzima bw'iteka kandi ubwo buzima bw'iteka bugomba gutegurwa n'ubu buzima mpagazemo none. Ikibazo gakiza gihama uko sinzi yo nsigaranye nawe utuyize dusubire kuri cya kibazo aho umuntu akavuga ngo merwe neza kuri ubu buzima ubw'iteka nuja gutekereza ubuzima bw'iteka ngo uzobanza wibazize uvuge ngo ubu buzima mbayemo iyo ugiye gutegura ni bugufi cyane ni bugufi burarangiye wibuka uvuge ngo eternite ni ubuzima butagira iherezo. Noba gute muri ubwo buzima butagira iherezo nuko mbanza gukiranuka muri ubu buzima bufite iherezo bw'uyu mwanya mutoya ngategura eternite. Iyo bikorwa iyo ubyibutse uko abantu ndi bahabibuka uzi ko twese tuzi ngo tuzogeza imyaka 100 ukutawa upfa hano. Ayo niyo makuru kandi amakuru hari twese gutwa turagenda. Ayo ndayababwiye woyanga habe n'ubwo je kujyama hare nizo nababwiye habe n'ubwo kwije ukaja mu kirengeti isaha ishite
utazusohoka rugabisha yapfuye par exemple par exemple zako meza ngwizere ai kuko utayobya zakomeza meza ngwizere yuko utabesha. ijambo rya mbere ngo nukwibuka umukristo cyazakora umukristo twumvikanye ndabivuga n'ibindi gusa nimara ukukandengeze kure icyambere nguza wibuka ukibuka iki ukibuka ubuzima ko ari bugufi wamara ugatekereza n'ubundi buzima bwa eternite ko ari burebure wamara ukavuga ngo kugira ngo zobe buriya buzima burebure nuko nkiranukira muri ubu buzima bushira bugufi akaba ari bwo witaho ukabihindura uko abantu batibutse uko nukwibutsa abantu ko ndabibutsa ko hari ubuzima bw'iteka ko ndababwira kandi ko ubu buzima turimo tibuba distraire witekereza tukazutekereza ko Imana yadushitse hano uzogeza imyaka 2 iravuga ngo ni 70 ingahe 7 wakoze ishano kageza ingahe ni 70 wakoze ishano bese ubu nyine ariko Bibiliya 80 ukageza 80 kongeraho nk'icumi ubu nyine aho gani warambye ko ndakwibutsa ko ubuzima bugufi butegura ubuzima bw'iteka ijambo rya mbere nukwibuka ko ubuzima ndimwo bugufi ijambo rya kabiri ngo ugatekereza ku buzima bw'iteka iyo niyo point ya mbere umukristo iyo hotegura ubuzima nicyo gituma mureke mbaze hano abakorari bari muno ni bangahe abakorari mushira amaboko kujya hejuru nta kibazo gihari muyamanura abadiakoni bari hano ni bangahe muri izi ndaraza abadiakoni murabumva abahudumu nimbara abashimasi nimbari abari hano mugire guke Imana ishimwe cyane abakozi b'Imana abapasiteri bari hano ni mugire guke nta kibazo abavuga butumwa nibagire guke Imana ibaheze umugisha icyo ngiye kuvuga rero mwumve hano urebe ahanga twahebe habe n'umushemasi numwe abavuga butumwa tubonye babiri abapasiteri barahari hari muri aba bantu bangana guke uko hano umuntu karavuga ngo nzoja mu ikorari nyuma y'imyaka 2 ninde wakubwiye ko iyo myaka 2 uyifite urayifite ufite iyo myaka 2 hari assurance ufite assurance ko ufite iyo myaka 2 neza hari ufite certitude akavuga ngo njewe mbihagazeho guke diva murire igihari rero nukumenya ukavuga ngo iyo hotegura buriya buzima uzuvuga ngo none ejo oyaye none gusa ico nokora ejo ngomba kuba umukorari none apana ejo preza none ico ufata iyo uri umukristo tuzurebe ejo uzamutegura none kandi umwanya mpambabwira no gukorera Imana ugategura none today apana ejo coffee apana ejo ibyo aho bitandukaniye iriya ni planning andukanye nibi by'Imana planning nje nkora mu mishinga kuko ndakora projet yo kuzokora muri 2030 ndayifite iri muri file twarayikoze muri 2030 n'abakozi tuzoshiramo naho tuzoyikorera n'ifaranga tuzokoresha aho tizo gutangaza duhuze ejo bundi iyo ni plan tibibuze ibyo ni byiza ariko ku Mana siko biza bigenda tuzutegura icyo uzokora mu myaka 50 uzutegura icyo ukora uwo munsi ubunyine wibutse gusa uwo kwibuka ubunyine kwama wirubura mu ikorari ninde president w'ikorari ni umva wirubuye wibutse ubunyine ukibuka ko ubuzima ufite ari butoya ugatekereza ko ugiye gushaka ubwiri usige wiyandikishije mu ikorari usige wiyandikishije mu bushemasi usige wiyandikishije mu ivuga butumwa usige wiyandikishije ku pastor nimba ukeneye ngo umwanya wawe nimba wibutse ariko zako meza ngwizere yuko utayobya Mana ishimwe cyane haleluya ijambo rya mbere twarifashe twese hari umuntu utarifashe ndisubiremo kugira ngo turigisha ngo mu ishuri twavuze mu ijambo rya mbere n'ukwibuka kubuzima ari bugufi ukibuka ko hari ubundi bw'iteka ukamutangira ukabukorera utarinze ejo none aha turi kumwe ico kikaba kiratambutse icya kabiri
ugafata ubuzima bwawe ukubayeho ukama wiga Kristo. Ndababwira amakuru ko turavuga igihe Kofi ukarebera kuri Kristo, apana sogokuru wawe, apana Yesu, apana nyogokuru, apana je uhandeberaho. Tugafate ngo uvuge ngo uzo ukugiye gukoresha umwanya wawe ngo uzo ukoresha orebera kuri pasteur. Ntibibaho. Uzorebera kuri Yesu. Mwumve mbabwira, Yesu yagejeje imyaka 30, ariko muri Bibiliya ndatekereza ko mbere y'iyo myaka umwe kugeza kuri 30 bamuvuzeho rimwe gusa. Niko ntekereza, ntabwo nize Bibiliya kumuvugaho. Ndahababwira agejeje imyaka 12. Nababwiye ngo ijambo rya kabiri ugiye gutegura umwanya wawe neza uzurebera kuri Yesu. Yesu agejeje imyaka 12 ngo ajana na nyina na se Maria na Yosefu ngo bagende i Yerusalemu. Sinzi uko ngo bagize gucya bukeya, Yesu aranyerera. Maria na Yosefu barataha ngo bashike bava i Nazareti, bibuka ko umwana yasigaye ku myaka ingahe 12 ngo amare naho ga Yesu mu yandi majambo ariko Yesu ako nyine umuntu washaka n'abavyeyi biwe umwana w'imyaka 12 ngo hariho abantu benshi basanga yagiye, baravuga ngo reka baje kumureba, barabazanye ngo baciye ngaha barahebuye. Iminsi 3 irashira basubira i Yerusalemu ngo babashakira muri mene wabo ati none yoba yajanye na baonke uko hariya uyu nuko Patrick mujanye wacu uyu numwuzukuru wanje mujanye hariya nkabona yazimi no banza kaja gushakira amasege nkavuga none yagiye ko banyirakuru nabande nabanyina wabo naheburaga kavuga ati ibintu byakomeye reka tumushakire mu rungano kaja kumushakira kwa babonere kuko ndabizi ko bari kumwe cyane aho barahebura ngo bashike sitwa bagize ati Miss Tatigire ngo barangize mu ikanisa ngo bamasanga yicaye hagati kandi ngo bareba abagabo bari kumwe ibisaza by'ubwana nyina ngo barategera ngo bakaza yumva karabaza ibibazo ngo bamubwira ibindi akabisubiza ngo kandi ngo yari kumwe n'abigishwa ku myaka ingahe 10 n'ingahe. Muzi icyo bisobanuye ngo nyina aramubwira ati se watugize gutukuma twagushatse tukakubura mwariko mushakira iki nyoko naso wabwira gucyo bahagaze hanze twega kera baba baciye ibiti batarakubaza ngo se niki, ariko nawe utekereje ugiye gushaka umwana wawe yarazimiye amaze iminsi 3 wamaruka musanga hano muri living ukamusanga mu myaka 13 twese wotekereza kugakubita abagabo gabangana nkuko mutekereza kumwicaye akana k'imyaka 12 kari hano kuri podium uko barakabaza kagasubiza nawe akabaza bakamusubiza uwo mukubita wotekereza iki? Reka mbaze mbabaza wotekereza iki? Urakoze cyane nicyo gisubizo wogira ubwoba. Ayo ni makuru ahari ya mbere umwana wa myaka 12 muri 6e primaire wogira ubwoba. Ijambo rya mbere icya kabiri ariko niwe cyangwa ko ndabona ariko siwe umwana wanjye ikindi cyo kubwira ko ari woshidikanya wogira ubwoba habe no kumwegera nti wo mwegera umwana wawe wasize utarabona atarambura Bibiliya ukamusanga hano kuri rutari aha ari kumwe na ba bishop hano ko baramubaza akabatera ibibazo bagatubiza. Ayo makuru mwumvishe icyo Yesu yari ko akora ngo yari ko ategura imyaka 30 kugira ngo ishike aje mu murimo. Icyo yateguye cyambere ku myaka 12 yari yateguye kera ibizazokora muri iriya myaka 3 usiraho sinzi ko ari ahandi nta handi wosanga amakuru ya Yesu kereza atangiye gukora ibitangaza. Nico gituma iyi myaka uriho ayo makuru nkubwiye mu ijuru kabisa nimba nta mirimo hakora ubunyine tutegereze ngo Imana uzoyibwira ngo maze imyaka 25 izanza hano nimba ntacu urayikorera nimba nta plan urashira gukorera Imana izero neza iyo nta nahamwe Imana batavuze ifi kugira ngo eze imyaka 30 ni wowe bazoja kuvuga hariya ngo bagushime ngo ari kofi nta nakimwe ndakubwiye bazatangira kukubara umunsi Yesu uzibuka wamara ugapanga. Imana ishimwe cyane, Imana himbaswe, Imana ishimwe cyane, Hallelujah.
ijambo rya gatatu nababwiye ngo ijambo rya kabiri ni ukwigana Yesu ukamukurikiza ukareba Yesu ukavuga ngo Yesu ku myaka 30 yari amaze gukora ibitangaza umwanya wose ukawushira ukavuga ngo umwanya wanje wose ni mu nzu y'Imana. Yeme naratangaye kuri hari ibintu ndakurahiye Imana ntizokuba ntuzubu nyine Imana ntizokuba ubuhugiyemo ibirimwo nyine ntazi biriya nibihaye bigutwara umwanya iki Imana ikeneye izokubaza gikomeye nico watahuye uhaye ugikora mu bushake bwayo kandi uhawe ukurikiza Yesu kandi gukurikira Yesu ariko ndatangaye gukurikira Yesu ukavuga gusa ngo umwanya wanje ngiye kuwuharira Yesu ariko arakomeye. Ijambo rya gatatu twihuse shigi ni ukuvuga ngo ni ukubiba mu bintu ngo bizoramaho bizoturaho iteka ryose. Mu cyongereza bivuga ngo ni to invest investissement mu gifaransa cyangwa investment ni ukuvuga ngo ni ugushora imari ko murabyumva neza. Iyo mari rero ni umwanya umva rero nkubwire Kofi tugatangara uyu mwanya wawe uzuvuga ngo uri muri living ejo ukaba muri Kanani mu gatatu ukaba mu gatatu warangiza ukajara mu kane ukaja mu kani wacu mu gatanu ukaja Sizahani ni posho ukaja mu Maombi niyinga tugaterana. Iyo niyo investment ikomeye iyo niyo shora mari y'umwanya ukomeye uzo gusa ushoyemo umwanya wawe Patrick. Umva rero mbabwira ijambo ry'Imana riravuga neza ngo mufate ubutunzi bwanyu ngo mububike hatagira gute Yesu ni nyenzi ngo n'abantu bashobora kwimba ngo bakagira gute ngo bakabujo aho uwo mwanya wawe reka nkubwire umwanya wawe ni hehe wawushize datanga umwanya wawe uri hehe Kofi umwanya wawe uri hehe mu gitaramo aho iyo ni investment uwo ni umwanya yafashe umwanya wiwe arawuzinga ngo amare awushira mu gitaramo yamavuga ngo iyo niyo investissement uko niyo konte yiwe umwanya wa donc Kofi umwanya wiwe mbabarira kuma kuvuga gucyo cyane umwanya wawe nukuvuga ngo wewe wawufashe urawubiba kandi ububiba ahantu hatagera ingesi n'inyenzi. Umva rero nkubwire Yesu ngo aje gutanga itegeko aravuga muri uku kubiba umva ikizogufasha iravuga ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. aho umva rero mwumvega mbabwire rero ico mbihurize n'iryo jambo ikintu ukunda nicuza utaha umwanya wawe wose ayo makuru urayazi cyane ikintu ukunda nicuza ugira gute uzutaha umwanya jewe ndageze ndibaza nkavuga ngo kubera iki nkunda kureba umupira ngatekereza ngo ese kureba umupira ni cyaha reka mbabaza kureba umupira ni cyaha icyo se hari kibazo kuja gukina biyari mu ntuza mu ni cyaha ko turabaza sinabwiye ngo turabazanye uko suko nguko kuza kunywa kafe muri 10 hariya muri ville ukahicara ukira hari kibazo kirimo mufite ifaranga bazi bahaye hari kibazo kirimo. Uva rero igisubizo kira investment ikibazo icukunda nicuha umwanya nukuvuga ngo nimba muri wewe ikiza kuri namba ya mbere icukunda nicuza uheza umwanya Imana ikaza inyuma Imana ikavuga ngo uriya ya investisse mu kabumbu reka tumurebe umukristo za investita mu kabumbu Sizeri yagira gucya akazacungana yakita hanze akavuga ngo Manchester akinye nuko kandi ukavuga nta kibazo mwarasa iminota 30 aho nyine we investisse aho ngaho ikibazo sa kabumbu ikibazo si na Manchester yahikina ikibazo si Real ikibazo si Barca ikibazo ni wewe umwanya w'indirimbo wawushize he umwanya w'amasengesho uri he zako meza ngwizere kuko utayobya zakomeza meza ngwizere yuko utabisha. Hallelujah Bwana asifiwe. Bwana tukosome nane icyo wafashe akaba ari cyo uheza umwanya aho niho iyo konte yawe mwijuru gusuzo sarura Manchester uko muri konte y'umwanya wataye uha ureba umupira si kibazo
nimba ariyo priorite wagize ugashira hariya, nimba priorite warayigize ukumva ko samedi umunsi wo kurepeta ari wo munsi wo gukora imisatsi. Ikibazo si ugukora imisatsi, si ikibazo. Ariko ikibazo nimba ari cyo wagize priorite kurepeta samedi, ariko ngomba gukora imisatsi, nzogenda mbwire president ko ntari nabonetse nari nagiye gukoresha imisatsi. Imana ivuge ngo sawa, umwanya wawe wowe investise aho uzosarura aho ngaho. Mani tubabare. Nanyumvishe neza? Kwe. Coffee water za haleluya nka 3. Turazikiriza. Zamure hariya. Zamure ikaza ntare. Haleluya, haleluya. Zamure ikaza ntare. Haleluya, haleluya. Zamure ikaza ntare. Haleluya, haleluya. Haleluya. Como tikirije hano yemwe? Ishenshe. Zamure. Haleluya. Nano tuzamure. Kwe. Zamure ntare haleluya. Kwe. Halo mesala ko. Tukamara Imana amashimwe cyane. Haleluya. Nanyumvishe rero. Kwe. Igituma nababwiye ngo ibi tuzadutekereza umuntu akavuga ngo sikora ikibazo ngo sica aho, ariko nimba ari cyo wahaye umwanya, nimba ariho wemvestise ubunyine, reka mbabwire gukora akazi si ikibazo, akazi ka leta si ikibazo, ONG si ikibazo, gucuruza si ikibazo, ariko nimba uzi ngo uzucuruza amasaha 28 kuri 28 uzohembwa ubwo bucuruzi. Ikibazo si ubucuruzi. Imana izirebe kavuga ngo ese muraya ayanje ari hehe? Imana ntiyanze ko ducuruza, ariko hari ahantu nazo arambwira ngo musu ngo ikintu cyose uzokora wagishizeho umwanya, ngo ntikizana ubushake bw'Imana, ngo kigufashe gukunda Imana, ngo kigufashe gukunda n'abandi, ndetse ngo kizane n'ivuga butumwa. Ico kintu ngo nico uzosarura umwanya wawe naho wemvestise. Ico so kibazo ukoze ko murumva ko ndababwira ngo habe n'akazi dukora uko sinzoshika Imana ngo mbabwire ngo Mana we mwijuru ngo ntangire nemere ngo jewe reka nihereho urugero, jewe ngo mvuge ngo kora muri Ebenezer, mfite organisation yitwa ngo ni Hope for Tomorrow, mfite nibindi inzanga buri yo minsi pi umunsi nkaza nkorana nayinga, ariko ngatekereza nkavuga ngo aho nishi kuko uzobwira Imana ngo nari mfite iki nakoze iki niki, Imana izombwira ngo nahonje ibyoga nibyo wasaruye, ndaza kubibabwira ukuntu mutaza bisarura. Imana ikibazo kurayereka ngo ufite abana benshi windahekana n'ukuri ngo yaye urabona ngo ibintu byarakomeye, ngo nabonye akazi ngo kandi uzikongira abana 7 ngo kandi dutaha kure iri ngo sinobona umwanya wo kuza kurepeta. Sawa, ibyo nyine wagize, ibyo nyine aho umwanya nyine washize aho ngaho, ibihembo byawe biri kuri aho nyine. Uzonezerwa wabona abantu, unezerwa wagize ifaranga, unezerwe hano wambare neza, ndaza kubibabwira, ariko umusaruro ni uwo nyine, kandi ubwo ni ubuzima bugize gute butoya, ubwiteka warabwibagiwe. Aya makuru mwayumvise neza cyane. Ico tanakimwe tacho tuzireguza, Acho tuzireguza. Ekana baba batukata. Acho tuzireguza. Acho tuzireguza. Acho tuzireguza. Acho tuzireguza. Yohana ba Ezekiel n'abandi muzi aho hari eskize wabonye, hari uwigeze ubona yanditse ngo yagize abana benshi ntiyagenda, hari uwo bigeze babwira ngo wiwe ntagira akazi kenshi, imyanya yose yayishyize kwa Siyoni, ngo ukuri ngo nije we byose, ngo ntagiye ntitworya, ninde wakubwiye ngo ntagiye ngo nuko umwanya wawe ukamugira guke. Ko ndakubwira kuri investiza kuri ubuzima bwaha naho washize, uzi ngo utagiye kwa Siyoni, uzi ngo utagiye kwa Siyoni ntiwojya how niko wategereje, kandi niko nyine kwa muhagarara ngo utagiye ngo ntitworya wewe tacho na kimuzireguza kimwe, ngo baramutoye ukamuvuga nyine ngo nguriya
ngo yabaye umugabo mu rugo rwabo ngo niwe ufite byose akamavuga ngo ikorara yivuyemo ngo kuri iwacu ngo nijewe ngo nta kintu bagira umukecuru ngo nabanyirarume ngo niwe ubagira nawe ukamubyima umwanya wawe wose ukamushira gucuruza ngo baravuze ngo niho uzofasha cyane uw'Imana wawushize hehe what's the time umwanya mutoya wasetinzemo kofi jufatumwa utekereze kuri izo mbabazi twihutire kumwimika mu mitima yacu jufata umwanya utekereze kuri izo mbabazi. Hallelujah! Bwana asifiwe. Atukuzwe Yesu. Kuri iyo ngingo rero Powerhouse. umunsi umwe Yesu yamavuga ngo agiye gusura Marta. Timu yazaye makuru. Marta mushiki wa Lazaro. Yavuga ati uwotemberera kwa Marta. Marta yari kumwe na Maria mwene se. Ngo ashike ariko naratangaye. Marta kandi we wazanye Yesu. Ngo ashike hariya iwe ngo amushitse ati karibu ntebe ni siko bivuga mwumve hariya ko ndatanga example kandi wishireho nawe iyo wazanye umuntu w'agaciro pastor nakugenderera uzo kujya cyane sibyo akeneye uzomubwira ibyo ukenye byo mu mutima umwanya ari we mufata cyane naho nukenera ngo ifiriti imwe imeze gucya n'ibirayi bitogosheje n'ibindi birimo gucya uzane na kirida uzurizeho n'amafruwi urenzeho yaje mu gitondo saa 6 mwumve bashumba ukageza saa 11 yarangiza saa 11 yahaze neza sawa udufata umwanya iminota 5 dushima Imana we wiriwe mu gitondo n'umukristo iminota 5 niyo ubonye kandi akamakubwira ngo base mubwiye kugenda mugariga ni mudusengere wari kugira gute yamara kugenda mukwama mugwana n'umugabo nijoro watese agiye guca umutaka mfata undi mwijose tiwamenye gukoresha uwo mwanya umukozi w'Imana yaje uja mu gikoni burira ngo urataha nimara mureke kugwana n'intuza fata umwanya umubwire ngo dore kibazo tugira hano mu rugo sinza numvikana n'uwacu akwereke muje mu Mana mufata yari Marita ngo yamaje mu gikoni ngo aratekera Yesu ngo akaza akarangiza Maria ngo hari umwanditsi nanditse ngo ashize commentaire ngo akazavuga ngo Marita akazamwicira nk'ijijutse kwa mukobwa w'igifu ni gute urambije imbere y'uwo mugabo tiwoza ngo dutekere hariya ngo akamwicira ijisho pi umukobwa wa Maria gusama mwihorera ngo Marita akagenda agasura akagaruka ati kandi tekereza nawe winjiranye n'umushitsi urashitse mukobwa mu rugo kaba ngaba baraha ka chance akamabona neza washitse umushitsi nyoko ashitse umushitsi undi wumuzi ukamushika nawe ukamugenda ukamwicara iruhande ugatangira kumubaza amakuru ariko yo kugaya twama uziko twatuvuga ngo uwo mukobwa n'umushango tukavuga ngo uwo mukobwa yashirutse n'isoni uririrwa wicaye imbere y'umuntu hari vaho umukobwa nyawe nyine aza yikwinga kaza nkahariya agateka akazana niko abagore bire bagazagira akafata hari ngo Marita ngo agera arohararakara ngo yamabwire Yesu ngo ase ngoze ndiwobwira uwo nguwo ngo avaho ngaho umwanya yicayeho ngaho azafasha uzi ibintu biri mu gikoni hariho imbabura 3 natetse amafiriti n'ibirayi n'ibindi nabuze uko mbikordona Yesu aramubwira ngo Marita we Hindi ndakubwiye ko ibyo ari byo ngere ibyo ndibike wagiyemo uwo mwanya wawe wawushize mu biki msu uwo mwanya wawe wawushize mu biki ndakubwiye ko naje kujyana amafiriti ndakubwiye ko nkeneye ngo biriyambike ninde hari wakubwiye ngo yamumubwira ngo Maria we kera yamaze kugabana neza uyu mwanya wowe wagiye muri byinshi s'il vous plaît genda ibyo wemvesisemo nibiki zako meza ngwizere kuko utayoza zakomeza zakomeza ngwizere yuko utabeshawe. Reka twihute tugere kurangiza icyakane umaze kumenyaho wemvestise neza umwanya wawe umwanya wawe ndatangaye uzi uyu mwanya uyu nguyu waje uyu nyine ushitse turamara n'isaha 2 uko uyu mwanya ukuze kuva mu gitondo uzutse ukagera 18 Imana ntaho yanditse haje kujya wateze ibisi ukaja mu ivire ukagaruka mukanezerwa mukicara
ukagira hariya mukaganira n'umugore mukaja kuri lake simvuze ko bagiye n'urugero mpantanga mukagaruka ukajana abana hariya Imana igweze umugisha wakoze ntaho byanditse Imana gusa kirareba aya uyisaha imwe zako Eza wizere utayosa Eza wizere utayosa Kaola. ijambo rya kane rya nyuma ni amajambo 10 ndavugana ariko ndarangije iri niryo rya nyuma mvuze ijya nyuma rero umaze kumenya aho wewe investise ese kurafata ngaho uzushira umwanya wawe uriho Yesu kurawushira mu biki ibitekereza papa umwanya wawe uri hehe kuratekereza ko woshira mu biki ubu nyine umwanya wawe wa Kristo kuratekereza ko ari biki woshiramo no kubetinga murabyumva uzi ko abantu bazamasoka ngo agiye kubetinga gucya akaza kubetinga kazashiramo hari umwanya wawe uri kubetinga nico wagize hariya umwanya wawe reka nkubwire reka ngufate hariya habe n'umufiance wawe nababwiye ngo ukunde ikintu ukunda nico uzutaho umwanya hari abantu batagisenga ya nimugoroba akavuga ngo nimugoroba niwo mwanya ngomba kubonana na sheri wanje kandi si kibazo n'umugore bazoshakana ariko akumva ko bagomba kubonana de 15h kugeza 20h kandi akumva ko yagize ucyo yatakaza agira ngo none isikira kiraje nko kugira gutya kandi yaguza amabenyi n'amata gusa ukazamuvuga ngo uyu mwanya wose nta kintu cagendutse nk'iki umukobwa iri yanezero yahwereye umwanya wose kezere abandi gusa bari muri papa kubita agasirimba ariko turi kumwe moze sinzi wagutumiye nguze tubane hano banko kubita agasirimba mbe nkumva ko ndavugaga abandi ko baragira gucyo kofi nawe iriya gusa kuravuga ngo umwanya wanje sheri wanje hasigaye 5000 ga turagira naho twadushira umwanya ngo eje bose noja gutarama muri living kumugoro ngo nabana baza bataramama niko uzobwira Imana uya yakarinda niyinga ngo enti yogenda mama nyabita ndakubwiza ukuri umwanya uwinvestisamo hano ntiyazaba umukuru n'umutoya hano habuzo uhuzuye umwuka gusa nababwiye mu myaka 12 abasaza b'ubwanwa bari bicaye imbere ya Yesu bahaye bakabaza abasaza nabibabwiye wamara ukavuga ngo oya ngo hariya ngo nigitaramo cya living ngo nabana batoya sawa umunsi bazokubaza iyi nzu yawe iri aha hirya uyu mwanya wa nimugoroba akamateka ibishimbo akamayicariso inkono kabisa undi yosiga niwo mwanya nawe nyo guteka ibishimbo niko bakubwiye umwanya nuwo kuje imbere y'inkono y'ibishimbo kandi ukamumva ko ufite rezo iyindi amahuzu yose amaza ameza abiri atazamesa y'abana bazashira muri bene bijya bimeze nk'uko akayapfundurura nimugoroba abandi baba bakubita ingoma ariko ndatangaje uzugiye abanyagice Danieli tigasahe mukiri witeka Imana ye habe no musango yakomeje kuyiringira yarasi yuko niyo yica kandi gakiza
hirya y'ibishyimbo by'itare yaja izugingo. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Ijambo rya kane rero ngo nugushiraho priority. Priority murayumva? Priority ndabivuga mu rurimi. Priority ni ibintu byangombwa by'ingenzi. Urakoze cyane. Uko mu buzima ibintu byose ndakibazo, ariko hagomba kuba ibimeze gute? By'ingenzi. Voilà. Kandi aho niho abantu bifiriye. Kugira rero ngo uzoshiraho ibintu by'ingenzi, munumve neza. Uzo wibaza ibibazo bitatu. Kuvuga ngo ushiraho ibintu by'ingenzi mu buzima bwawe, Kofi. Kuvuga ngo ushiraho ibintu by'ingenzi, sha Patrick. Kuvuga ngo ushiraho ibintu by'ingenzi mu buzima bwawe. Cyo gituma uzanga abantu ngo we nakaregereka ngo hariya ngo ho bakubise ingoma ngo yagiye. Ibyo nibyo yagize priority. This is his priority. You niyo priority you. Ufite ikihe kibazo? Nimba priority yawe waravuze gusa ngo aho bazozakubita ingoma, ibyo nibyo urekere gutyo. Nimba waravuze ngo jewe gusa ni mu cyumba cy'amasengesho, iyo niyo priority yawe. Kandi abana baza bajya hari akazi ugira, hari akazi umugabo wawe agira, wari waburara, babana bari bagenda n'ubusa. Ni ufite abana banini hano twese, ayo niyo makuru mbabwiye. Afite abana bangana gutya basa neza, uhuyeho uzamugira umwe mberutse gurana mamuye bakazamuramutsa kazamaje kugira gutya, yarabyibusharangana gutya, wejo bundi hari Afite ibiro 90. mbega we Kunagira neza gusa mazina namwita. Mbega we kunagira neza gusa mazina ai mbega we kunagira neza gusa mazina ukwazi priority yahisemo. Afite iby'ingenzi yahisemo. Kwezi. None rero mu guhitamo iby'ingenzi uzayibaza ibibazo bitatu. Icyambere mu Cyongereza hazavuga ngo where may I invest most of my time? Ni hehe shizemo mbese umwanya wanje wose ni hehe? Urabanza ukahareba. Mureke mbaze nk'iki kibazo. no shira umwanya wanje. Sha uyu gani we shoboye. Utekereze mu mwanya wawe. Where ni he? Ni he umwanya wawe uri, sha Patrick? Imana ishimwe cyane. Yavuze ngo iwe kandi twevariwe niko. Nzashika bamugasanga ntahari. Tagira akazi tiyazerere kamusanga ku ikanisa. Yagira bashaka gasanga ari kuri EPG. Kumva bari kumwe na Kofi. Ya igitaramo ntaho azabura. Iwe kera umwanya we yaravuze ngo umwanya wanje wose naho. Uzubaza ukabaza ngo se ni hehe? Ikesho ya kabiri iyo umaze kuhabona ndababwira si ikibazo muraza kumva umwanya wa ndabaheza urugero. Umwanya wanje jewe priority wanje nkora muri ONG mfashe iminsi 7 ubwo no kuvuga umwanya wanje the most of my time nikoresha mu kazi ka buri munsi, ariko ndikiraba ikibazo ndaza kubibasobanura neza. Icya kabiri ariko mfite aho nanje nasize hari kandi ndabibabwira ngiye ubu nyine nari ngiye kuza nafunguye telefone nsanga umbayire yambwiye ngo twavuganye n'iposha n'umuzungu arambwira turavugana jyana, ndamwe turavugana saa 4 kandi ubu tuvugana hari ngo saa 1 saa mbere, ariko ndavuga ngo guhera 6 kugeza saa 3 na wenda turaba turangije saa 4 tuvugana. Priority rero ni hano. Amen. Kandi mu bifitiye akamaro k'uyu mubiri niwe. Ayo makuru ko murayumva cyane. Ni uzumbemba ni utumye nane mpemba abandi, ariko namwe ngo none umpuze na igitaramo cyabaye priority bayi. Icya kabiri umva ikibazo zo wibaza, nababwiye ngo ikibazo zo wibaza cya mbere ni ikihe? Nico kuvuga ngo se ni hehe shize umwanya wanje. Icya kabiri uza wibaza ngo se ni ihe motivation murayumva? Yego. Reka ko none twese abenshi n'urubyiruko. Motivation ni ihe mpamvu ni ihe igutera kuvuga ngo umwanya wawe ujane hari. Patrick tugume tubaze Patrick, ni ihe mpamvu zituma umwanya wawe ushize mu masengesho gusa? Imana ishimwe cyane.
iyo umaze kwibaza iyo uzubanza ugatekereza why kubera iki motivation yaravuze ngo nimwe haba agaciro. Yigeze kumbwira ngo yigeze kuja mu kabari siko hari ikibazo mbivuze akwe none mu ico gihe yari ataragira priority akaja mu kabari ngo buce havuga ati kintu kiza kinjana mu kabari niki abona nta gaciro birimo arahindukira. Nukuvuga ngo motivation yageze kujana mu kabari tayo urahindukira mu bumana uzubanza ukavuga ngo motivation ikisunika iki akamavuga hari Imana igweze umugisha kavuga ngo jewe niho nza mboneka agaciro kabonana nabo ntari kubonana ngahicarana nabo ntari kubona aba bishop ntobonye kababona abaririmbyi bakomeye bagahamagara Patrick hano bakubita hariya nigeze kubonya video ahantu hamwe kabisa bakaza baje nko kumukoraho ndagira ngo none umutavuge ngo yakoze kuri Patrick aho niho azabonera agaciro nuko yamenye motivation iri inyuma. Icyagatatu uzubaza ngo ese okay ibi nashizemo hari zoba ari iby'Imana cyangwa bitari iby'Imana. Mwanyumvise neza zoba ari iby'Imana cyangwa bitari iby'Imana ariko ucuza wibaza Kofi uzureba ukavuga ngo uzufata Bibiliya ukavuga ngo ese ibi nza nkora ese kubihesheje Imana icubahiro. Reka mbabwire ukuri kw'Imana gukora muri bare cyangwa mu kabari sica ndababwiye nimba woramuka umutima wawe ukakwemeza ko ibyo uhaye ukora nta gaciro birimo icyo cyo gitangaza. Gukoropa hano hanze mu muhanda ngo bagusanga wicaye hano wakoropa mu freze mu kanevo muri toilette sico kibazo. Ikibazo eske bihesheje Imana icubahiro kuza hano ngo uzoza ukubura hari uzubanza ukavuga ngo ese ikiza gituma utokora mu kabari suko ari icyaha nabibabwiye ariko icyaha uzuvuga ngo sinoroha serve inzoga habe n'ubwo mpezi 50 kubera iki taco birivuga ku nzoga ukamureka kabari apana kureka ngo nuko ngo yesi nogera hoya uzureba motivation umara urebe ngo ese eske Bibiliya hari ico bijana hariya ico nucumva kizameke kugarura. Amen. Mwanyumvise neza cyane ico Patrick ni wumva gusa ukumva umutima wawe na Bibiliya tibihamanya no kuvuga ngo nje kuja nico gituma nababwiye nguje kuri muri sale ya sine wabize Manchester hayisi nubona bitabihesha Imana icubahiro. Nababwiye ngo ndakabumba nigeze kugenda rimwe tugiye kukareba haba nk'ibindi bintu nikera kandi ico ge navuzo sizoseleba nani cyanye n'umugabo ungana nkuko kera aha kujya muri nkuko ikipe yacu iratsinda simuzi nawe ntanze haba nk'izindi mbaraga ziba ngaha ngaha twari twicaye kudutebe bene utu indaraza bene izingizi zo mu bibandaga ntazo kwegamira n'ukwicara gushye none ngo basinde turahoberana kirandengura gusa kaza numviyo iyo bifu ndavuga nico ikibazo ngate none gatekereza aho hantu kurabona ko wohesha Imana icubahiro oye kabisa icyaha cyo cyaha kirimo ariko uko bihesheje Imana icubahiro umuntu wakuguye hejuru n'icu yacishe cyane ukabyuka omara ukareba ukabona ntamaniri Mozaburi icubahiro cy'Imana haleluya Hallelujah. haleluya oya kigis Ujewe ngo nta kibazo kirimo ngo se kubyina iby'umuco ngo si kibazo hoye si kibazo ariko nimba bitabihesha Imana icubahiro kandi ngo binyubake bikubake hari reka ivugiye ati ngerangenza wereke ko Imana ifasha ugomora ibigisha urahwikwiza imbaraga z'abantu zigeraho zidashobora Uwiteka ariyerekana mu bushobozi bwose we ngize kuri iki nzogaruka nzobikomeza ikindi gihe nzobikomereza ikindi gihe nitonze birangize hoba hano cyangwa handi umva rero mbabwire iyo maze rero guhitamo priority wayimenye uzuvuga ngo se Mana we naha okay nimba gusa navuze gusa ngo akazi kanje no gucuruza gusa ese zocuruza iminsi yose iminsi gwera kuwa mbere kugeza kwa gatanu iyi niba priority ukamuvuga ngo samedi nyikuyemo samedi zozaje kuri repetition naje nitegura utundi kugira ngo nitegurire dimanche Imana ikavuga ngo priority nubwo yari ubucuruzi ariko kuko washizemo na repetition Imana ikagasandira ya mirimo uzukora. Ikibazo tuzatugira iyo wagize priority utashizemo umwanya w'Imana uzamusarura ibyahangaha umva abantu babiri bakoresheje umwanya ndarangije nabi
hariho Yesu yakiriye abantu umugani ariko warantangaje ngo abantu babiri Nyamutunzi nande na Lazaro. Mwumve gahana makuru. Nyamutunzi ngo yari umugabo wari ukize ngo wageza wambara imyenda y'imihengeri ufite amajipe ufite imodoka siko birivuga ariko ko ndababwira ni umugani hari ko ndashaka ngo ubishire muri Yesu yaciye umugani ariko mubishire ubunyine ufite amamodoka ufite ibintu wambara akabegwa akamera neza yari umutunzi ngo yari umutunzi ngo iruhande rwiwe ngo hakaba ngo hariya Lazaro w'umukene ngo wakenye ngo yari afite n'ibisebe ngo ndetse imbwa zageza ziza zikaza zibiragataho ngo amaze ngo ariko yamagenda ngo abimbere yanzu yo wamutunzi ngo akaza yifuza gusa ngo ico muheza utuvungukira ngo twatakaye hasi kugira ngo abije wamutunzi ngo yamamwihorera akaza sohoka akagenda akagaruka akinjira abana akabajana kuri lycée bakagaruka umugore akagura sepeya n'iyindi ayo na makuru mpavuga mushire muri ubu buzima amererwa neza Dio imbwa zikaza ziza wabo gusa kundi zikaragatahana wamaze buce bombi ngo barapfa ko ndababwira rero gukoresha umwanya ngo bamare gupfa Bibiri iravuga ngo Lazaro ngo apfe kujya bakiranutse iyo bapfuye ntibazabahamba nabisomye uyu munsi Pastor Muhorana nabisomye umunsi kuyo abantu abakiranutse batazabahamba nimushaka muzobikuremo tuzaduhamba umubiri ngo Lazaro ngo apfe ngo marayika ngo yamaza ngo aramurengeza ngo yamamujana no mu gituza cyande cya Aburahamu yamambwira ngo apa tigeze amushira muri annex ntabwo yigeze amushira inyuma ku gitanda ntabwo yigeze amushira ku mutwe tiyamushize mu mirambizo ngo yamamushira hehe ku gituza cya Aburahamu Lazaro wi Betania Mirawa Yesu anafa Yesu anagenda yoe anabona kera sikwa Tibazabahamba bakecuru umwe umuntu wamenye umwanya wiwe neza gusa nukugira gutya bamareka ngo bamba bajana urera data urera mawe Yesu Musura nyukuri akabazula bakundwa bitu alabakafwa mukuni Hallelujah Hallelujah manishimwe cyane Manibaswe kera ngo yamagendera amajyamba mu gituza cya Aburahamu waravuga ngo habe nubwo nabaye mu buzima nabi Inya Lazaro huku ni salama habe nubwo bazoza bakubona ari wowe uzugenda inyuma gucya ikirato caracitse ni wowe uzutaha inyuma muri bisi n'abandi ariko umunsi wa nyuma buriya buzima ndakubwiye mu gituza cya Aburahamu Olera data olera mawe Yesu yemusula nokuli akabazula bakundwa bitu alabakafwa mukuni mufasha tugateraza haleluya ni cyane nukuri umuntu wakoresheje umwanya wiwe neza umuntu wakoresheje umwanya wiwe neza amanya bitanu ukawukoresha ufite ubwoba mukanya Nyamutunzi nawe ngo sinje buyega imodokari ya myenda bya bijyo ibintu byose yamapfa amaze ngo baramuhamba niwe bahambye nanyumvishe neza Nyamutunzi ntabwo Lazaro bamuhambye oya Nyamutunzi baramuhamba ngo bamushitse ngo aramanuke ayo makuru cyo gituma umuntu azabona nyine kwikuzima repfo hebara bazabibaza hariya iravuga ngo epfo aramanuka epfo ngo ashike ngo agire guke arangiza katipe ari hejuru ariko naratangaye ntiyigeze amubonana ibisebe bya bindi bwazageza zagata wapi sebe hendowe ntiyigeze amubonana ibisebe korera Imana ni byiza kabisa niba ari umukobwa wubaha Imana uje wirinda mu kumuvogera niba ari umudamu wubaha Imana we kumusuzugura ngo nuko yapfakaye niba ari umugabo akaba yubaha Imana we kumusuzugura ngo ubona nta mibereho afite
niba ari umuhungu wubaha Imana mana we we kumusuzugura ngo nuko ari aliwa sangila bonite niba ari umusaza wubaha Imana we kumusuzugura mbona nzamibereho afite we ijambo ry'Imana rimwita umukiranutsi bene kuko baba yababariwe ibicumuro bye umutuku w'amuvuma wamufata abantu mutuje umuvuga kandi n'ubigerageje wese ntaguga neza ariko ishyanga rifite Imana k'umutabazi ubwoko yikubiye mu bise by'amaraso ye ariko umuntu utoranya ukamwiyegereza Imana kugira ngo agume muri kari zawe ariko uwababariwe ibicumuro bye maze ibyaha yakoze byose bigatwikirirwa ariko umuntu utoranya ukamwiyegereza Imana kugira ngo agume muri kari zawe Mana yaje mwami waje mana we ngo abantu baba mu nzu yawe iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bagihindura ahantu h'amasoko imvura nyinshi y'umuhindo nayo ikacambika maze sawe ino musasewa alaba ya manifestation wibuka amagambo meza nsabira abanyishimira kandi abazi baje nabo ubahe kuku ibazwa ubagasana yuzuye ubahembure bino pasi yewe ngo ashike ikuzimu ngo atuma message ngo aravuga ngo arangize abona Lazaro ariko ngo aravuga yeme umwanya wanje ukuntu nawukoresheje nuriya muhungu wari ugira ibikomeri ko mbambona ari ruhande rw'amazi ko mbambona imigezi ameze neza ko mbambona ameze neza aramubwira utabara aramubwira ngo bora yewe ngo yamavuga ngo sogokuru Aburahamu we Imana igize neza anis uzuba sogokuru kandi wari peti cyo bituma hantu uzubona bavuga ngo mze kujya nuko waramenye gukoresha umwanya wawe neza ariko wayobe gukoresha umwanya nibyo Patrick yavuze bazakwita ngo wetuka wesha bite ariko umuntu wamenye gukoresha umwanya wiwe uzamuha sogokuru ngo aramumagana ngo sogokuru we Aburahamu ngo aramubwira ngo ye ti wotuma Lazaro ngo akoze agatoki umutwe w'uruta apana urutoki rwose umutonyi ngo ashire ku rurimi yewe nahiye nashize umutonyi umutonyi ngo aravuga ngo umutonyi sinkeneye byinshi keneye umutonyi Lazaro ngo aramubwira ngo umuhungu wanje we kandi nawe ntaco wari kumumarira ngo umuhungu wanje we iwe Imana ntiyaguhaye ibyawe mu gihe cyawe ntiwaguwe neza uyimbwa yazimurigatira hariya ubu nyine waguwe neza ngo guma aho ngaho wowe no wasaruye ngo aramubwira ngo none sogokuru we ko bitarangiriye aho nasize bakuru banje batanu kandi ko ndabona ko nabo bazoza hano ufite bangahe wasize iwanyu uri umwanya wawe urimo kukoresha guraceceka
tufite bene wanyu tabanye wanyu ufite bazarara mu kabare uzi ukora iki wakoze iki bazosanga hari ngo aramubwira ngo ufite bene wacu batanu ngo abo batanu nonega ubwo wanze wontumira umuntu agende aje kubabwira ko amakuru atari yayandi ababwire ko Lazaro ibikomere byashize ababwire ko ajyanye mu gituza cya Aburahamu ababwire ko umwanya wanje wapfuye ubusa ariko Ibrahimu muzi ijambo yamubwiye yaramubwiye ngo bafite abo bariyo ngo bafite Musa n'abahanuzi ngo nibatumvira Musa n'abahanuzi ubareke ngo arababwira ngo yahe ngo ahubwo nihazuka umuntu umwe ngo azuke ngo aje kubabwira nibabona umuntu yasutse ngo baremere Aburahamu aramubwira ngo abatokwemera Musa ntibemera abahanuzi habe nubwo notuma uwapfuye ntibazomwemera ugende ubareke nimba nuko yiri amazina yose yo mwisi azibagira ariko izina ry'umwami w'abami rizahoraho maze tuzamuka buka amazina yose yo mwisi azibagira ariko izina ry'umwami w'abami rizahoraho amazina yose yo mwisi azibagira ariko izina ry'umwami w'abami yabamubwira ngo nimba abatokumva Mose ntibumva umuhanuzi abatazumva amajambo mamanya bitangaza avuga ntibumva ya Kofi ntibumva yaje ntibumva ya Reverase y'ibihendo habe nubwo tuzozura n'uwapfuye ntaco bazumva nico byari bisobanuye hayo niyo makuru ubareke umwanya wawe nimba ari priorite barayigize abo bene so wanyu batanu bazoshe siko bibiri ivuga ariko niko ngako Aburahamu yari yambubwiye ubareke niba tumva Musa ntibumva abahanuzi ubareke bagende umva kubwira nakubajije ikibazo ngo se usigaranye imyaka 15 iminsi 15 ari usigaje mu buzima wokora iki umva ikintu wokora cyihusega nibiriya nababwiye nukuvuga ngo iyo minsi yari isigaranye ijambo rya mbere nuko wamwireba ukavuga ngo iyo nabayeho niyo nari nsigaye iyi sigaye niyo ngiye kwishakamo eternite niryo jambo rya mbere nababwiye icakabi ukamushinga ikirenge mu ca Yesu icagatatu ukama winjira mu masengesho gusa icakane ukaba mu cyumba cy'amasengesho gusa ugasenga gusima icagatanu iyo umaze gukora gutyo mwumve hari uza wibutsa Imana imirimo uzoyibutsa iyi umwanya wawe warawutaye wose ufite kuyibutsa iyi umunsi umwe ngo babwiye Ezekiya niho ndangirije ngo bamubwira ngo usigaranye iminsi mikeya yo kugira gute Ezekiya ntigeze aja mu cyumba cy'amasengesho Ezekiya ntigeze arira ntiyagiye gusezera bene umva gukumukirana usazaye dima baravuga ngo mana we kera uribagiwe ibintu nakoze jewe Ezekiya tunganya amagambo ishimwe cyane ihabwe icubahiro bakubwiye ngo utunganye akamavuga ngo yaye ndazi sintunganye tukaza wemera kuko umuntu azamusheganya ngo kuko turabona abantu bari bavuze ngo urapfa akamavuga ngo sinzosubira ibuvira cyo gisubizoka nimba bamubwiye ngo umuntu twari tubonye waruge kugira nabi ni ibuvira uko abacitse ibuvira nimba bamubwiye ngo ni muri living kandi wazazamu uko ndiyo bakicinjiye muri living nidakubwiye guki Imana yo yatumye neza umuntu wayo ese ninde ni Yesaya yatumye ninde yatumye Yesaya kurabona Yesaya uwo gutuma kuri Yesaya warujidinganya Yesaya ngo araje wabonye Imana itarabaho akakubwira ngo urapfuye kwa mugarama hano kwa muvuza induru ariko mwumve bade Yesaya ngo aravuze Ezekiya amavuga ngo ya nda simfa nije aba bose bataragenda kubereke icambere uzibyo no gukora Imana kimwe 2 3 4 5 Mana ishimwe cyane haleluya turarangije tugiye gusenga ariko reka tugire uti mureke mbasabe ikintu kimwe ushobora kuba wumvishije ahantu umwanya wawe ushobora kuba warawutaye nimba warawutaye ariko turagera hanyamutunze pe muracahara hari wapfuye mbambwira hoye turacyari hano ikibazo cyabaye nyamutunzi
ngo Aburahamu yaramubwiye ngo hano hagati yanje nawe ngo hari ugobo runini ngo umuntu akeneye kuja iyo ngiyo ngo ntiyohaje ngo nukeneye kuva hariya ngo aze zarangiye soyez posé ariko hano biracyashoboka ko wogarura umwanya wawe ugashiraho amapriorite wamara ukinjira mwana amazima ikakuvugisha muzamure dusereza haleluya moza apana ibyo byo gusoma gasimba kagenda gacumbagira ushiremo ritime witse hariya aho wamushika hari uhetse ucuranga igisirimba kirico apana nitumara mureke mbasabe ikintu kimwe duhamagara umwanya wacu kubatakaje wongere tubwire revera wotambuka hano reka nkubwire tuturebe ije ngiye gushaka umwanya wanje haraho nawe utaye naje ngiye